Radar je tista elektronska naprava, zaradi katere danes v vseh novih avtomobilih govorimo o asistenčnih sistemih. No, danes bodo asistenčne sisteme dobila križišča. We have 4 radar sensors. 2 are looking into the tracks of the oncoming and departing cars, and the other 2, or 1 is looking here to the pedestrian crossing from this side, and also the other one is looking from that side, also to the pedestrian crossing. We want to measure whether a pedestrian is here in the pedestrian area and likes to cross the street. When pedestrian is approaching, the flashing light is slow, and when he wants to walk or is already on the street, the flashing will go faster. Smo pa želeli, da kadar se pač giba avtomobil proti prehodu za pešce, da ima pešec informacijo o sami hitrosti tega objekta, ki se giba proti. Ker če zdaj vidimo primer, da se avtomobil giba 25 km/h, lahko jaz mirne volje morda stopim na prehod za pešce. Vkolikor zagledam pa številko, ki se giba, ne vem, 60, 70, 80, pa verjetno ne bom provociral. Can you detect also the static pedestrian? The radar needs special characteristic behaviors, and this is first of all the movement. When a pedestrian normally is not standing absolute still. There is any movement on the arms or whatever, and so the radar is able to detect. Tudi če stojimo pri miru, se ta odboj pojavi nazaj v sensorju in čas odboja dejansko pomeni kalkulacijo, kje ta objekt stoji. Dejansko lahko izmerimo prav metre, kje ta objekt stoji in tudi njegovo pozicijo. In to je razlika med radarji, ki jih uporabljamo za zaznavo avtomobilov, kjer morajo biti primikajoči, se pravi, govorimo o Dopplerju, se pravi, se mora frekvenca spreminjati. Medtem, ko tukaj je bistvo tega radarja, da merimo stoječe objekte. Zazna senzor premik roke, zazna premik glave. Se pravi, za njega je to vse premik. Čisto primeru pomeni, da ga izloči. So if the pedestrian is typing something on the telephone, that could be a problem? Maybe that could be a problem when he is absolutely so much concentrated on his cell phone. This is one case where the radar could lost a pedestrian. But be aware, at any time he will move. Ko bo taksi naredil to, je takoj v sliki. Namreč govorimo o milisekundah, oziroma kvečemo pol sekunde, da senzor ponovno reče in mi to informacijo ne vržemo stran. Se pravi, če prav razumem, zaznate kolesarja, zaznate pešca, ki teče, zaznate staro gospo z 2 vrečkoma iz tržnice. Se pravi, če prav razumem, tudi ni pomembno, a si oblečen v odsevnike. Popolnoma nepomembno. How many vehicles, pedestrians can your system detect? The radar itself is more or less scanning from -60 up to +60 degrees, and he is able to detect 100 different objects. Pozornosti, saj vsi vemo, da v prometu danes kar malo manjka in ta opozarja oboje, tako pešce kot avtomobiliste in jih dela na ta način tudi bolj varne. Naslednji res velik korak pa se bo za prometno varnost zgodil takrat, ko se bojo začeli pretakati veliki podatki iz infrastrukture v avto in nazaj in iz avta v avto. Takrat bomo, če zelo poenostavimo, videli v prihodnost. Vse, kar se bo premikalo, se bo povezovalo med sabo in v velik podatkovni oblak. Glede na to, da bomo zagotovo vedeli, da je pešec na cestišču, bomo to informacijo lahko v prihodnosti prenesli tudi avtomobilov, kar imajo sedaj avtomobili informacijo, da se nek pešec giba in kateri imajo, bom rekel, sistem zaznavanja pešcev. Bo ta sistem dopolnjen lahko tudi s tem, da lahko naš sistem temu sistemu pove, ti si spregledal pešca, ampak jaz ti povem in te ustavim.
To pomeni, da povežemo tehnologijo prometni znak, avtomobil in se začnete med sabo pogovarjati. V naši oddaji veliko omenjamo različne senzorje, radarje, kamere, vse pogosteje pa omenjamo tudi lidarje, ki postajajo vse manjši in cenovno dostopni. The LiDAR sensor is an absolute very powerful sensor because it has already in the sensor itself a combination of the functionality of a radar and a camera. But at the moment, compared to the cost we have to the radar, maybe it's not absolutely necessary to have such a powerful sensor. It's a complete other situation for a moving vehicle, for example. Nepotreben pa zato, ker so zgradbe in radarji v križišču statični. Vse, kar se premika, torej predstavlja pomembno informacijo. V premikajočem se avtu se po drugi strani relativno premika vse po vrsti, zato v avtu potrebujemo toliko različnih povezanih informacij, pridobljenih na vse možne načine, z vsemi razpoložljivimi senzorji. A križišče je torej situacija, pri kateri lahko zanesljivo zaznamo pravzaprav vse pomembno za našo varnost že samo s takšnimi visoko zmogljivimi radarji. Če bodo torej kdaj v prihodnosti v križišču, kakršno je ta hip najbolj moderno mariborsko križišče, namestili tudi senzorje z vgrajenimi kamerami, nas bo morda pa res lahko zaskrbelo za našo zasebnost. Zaznavanje prometne infrastrukture je seveda vse bolj realnost, vse bolj asistenčni sistemi spreminjajo našo vožnjo. Primer je recimo novi Volkswagenov Passat, ki smo ga dodobro stestirali tudi z gledalci, ki asistenčne sisteme uporabljajo vsakodnevno. In nove senzorje smo spoznali tudi januarja v Las Vegasu, na CES-u. Spoznajte jih.